I think improve because practice every day, practice team, improve, have good coaches, many team, yes, I think every time improve Malaysia, Maldives football improve. And national team, I think same because when we more long practice together after understand what we want to play because when every club play different system, one play more offense system, other more defense system, but we try same more system. We one game play with 4 defender 4-4-2, one play with 3-5-2. But for us, I think the best when we play with 4 defender and 4-4-2, but can change during the game because I think now is no inside team is better situation, better sure, but I think everybody want good prepare for sub championship and everybody want to play the best. Esha dieruga kommesale kantattake hurikama alonu gabukuri e dimai masale ka gulige ekam e alonu me fahata lafim mi egen hikkaki alonu me Malaysia me kule nimmali mechuta tim mechu alonu evani mihatana training camp එක මේ ගවර්න්මන්ට් ටීම් රාජ්‍යයෙන් බේර ගොස් තිම්මෙච අරුන් මේ කුලෆ ආරුග එවස් මෙච කුන් දන්නුවේ දෙමෙච එවරක එම්මෙච මොළු ඒ වරබඩු කාමයාබි කරන්නේ අදි ටීම් තරේක මස්සලේකේ තිවිදාලුවක් කහද එවස් කමෙන් එක්කමුගේ එන් හික්කන්නේ එහෙම අරුන් ගබු කරවතු මිහා ටීම් යති වරන් එකවරි වර මේ ගෑ මේ වර ජෝෂා ෆෝරිග මිකන් කාමයාබ කුරුම ටීම් වරබඩ එකුව ෆෙති මැනේජ්මන්ට් තාම ටීම් ගොරිය කුරුන් තෙල් නායක alun me wara visunter kama ko hasako coach aden alun me technical staff ama wara visunter kama ko edima yam koda wara bod masale ka alun dannane e masale ki hisab e Malaysia dia hisab feshike furtam dum feshike alun me e masala hallu ko alun me masay ko alun me mi nude alun me dekuni ki ei masala tahugi kura marhala no kama hama ekane dimai masale agule gotun alanje fiawalen ala hisabu den e masala abha teama dura jassala maniki teamu ge ebbawantakan alun abha emme ekkon geneske mi kamyaba kamedda eme hisabun alun men hama furtama skuri kamaki e masala e dimawege ege aslu alun ne ngumakko hataru kudabege kununteri ngapati bisiniya me eme komme team ge captaina den gawmi team ge miwagutu hori captaina emme ekuga genes alun me hama ek mahawlega huriham me na wahaka dakkal me fursat alun me hulwal e team afurtama ekko baddal ko fadem bakin eme isam fishing eka kone kan e bunan hori eche bune e hingamanu je kala wahaken hori jam e wahaka eka kone kan discuss ko mashwara kore isam hori haka me algonda ma war keri hori ge medannoni egen ebbes kamen nete den kame dimaija kommeswar ka hituwa kamen oida enos mihar kuluntarin etibi mikan kuran hama atkuri wala lagan algonda na e masale kamaka algonda ka budan ko